Good morning. Nasi tawdor share CAPF ki lem hawi question sing do. Adu to thos ko. Ahama question se calendar ki question ni. Mamang tawdi ma calendar ki question. Mamang video sing da natraga igi single link apsara mage sta yeng biro. Nasi tawdor share calendar ki adu si calendar siti tongan ba adi atopa question amani trick amani kare karamati koi ki identical calendar puthok ki identical calendar haise koina manaba calendar puthok haida 2025 ko ade mana pira misi 2025 ki manaba question hangbane ado trick question se ki koi ki sigumba identical oiba question go hangapa sidati koina koi ki leap year haraga plus x haba trick amaka pani leap year leap year plus x haba ko masigi masigi trick se koina kamana pani do ai haisara ke ko any question koi ki given year ko given year se koina koi ki given year ki magi previous year haita ko previous year se leap year oidabra hani yengani previous year ko previous year the previous year se previous year nate previous leap year se karino habsi yengani previous leap year previous leap year se koina l ne la se ko l ne la se si previous leap year se koina khangto ani hala khangto matungda ngasai gi given year se kari ko koina given year se koina si g ne na hala kalas or y ne na hala se y given year se y se kadawa ha ma condition se kadawa y se leap year ka mana ko na cha kana y se leap year plus 1 or na cha kana y se leap year plus 2 or plus 3 or doi taragadi akoina question se kamana haidi magi repetition year se kya oidani haire ko sigidi akoina repetition year se repetition year abdi mara halakadaba year se repetition year se kya tani hare kanda ngasagi given year do da 28 tinjalaga tani ko samana na sigi su repetition year puto kya hare gadi ko repetition year puto kya hare gadi akoina year do da 6 year plus section ne samana na sigi su repetition year puto kya hare gadi ko repetition year puto kya hare gadi sigida koina y plus 11 years ko adu da repetition year se shwana puto kane manawi year hai ko example oina ngasagi previous year question se to ko to se previous year question hare me se given year se si se koina y ne ko given year se y ni y se leap year oibra oide leap year oibra hare gadi ma se oide ko leap year oidre ha mai condition se yadre leap year plus wala oi chume kaina di 2024 se leap year ne ba leap year plus wala hare gadi ma se leap year plus 1 oidre ne yai ko leap year plus 1 oidre ne leap year plus 1 di oidre ne leap year plus 1 di akoi gi y da plus 16 chalaga ta de ne ko adi ko y da plus kano se tin chalaga ta de ne plus 6 id koina kya ta ni 2025 to 16 chalaga di 2031 ta previous leap year se akoina hana puthoka da ne find previous leap year se puthoka di leap year da gi plus 1 thobra plus 2 thobra plus 3 thobra natraga leap year ra habidoma khangto ani da ko aduga siga anka khotini ko aduna sigidi am laire ko haidi atopa haidi plus 28 torok sai plus 11 torok sai adudi mai ki anka dugi matum ille next question we see next question sina koi question de relative speed kini ko relative speed kini koina si se yamna assembly form da question sina hangi pot se koi assembly form da sa ithokdo aina habido table ma se to habido ai a b have se train ani le ko magi ha badana itu se speed ko mahani itho speed se man hai se platform se opposite side oi taragadi habidi mabani se plus 2 shoy to na relative speed ko aduga length of the platform is 300 meter adi a je sona kani sang kadini b sina sona kani sang kadini platform se 300 meter oi dene ko
ko train is train ani siga asang siga adagi the platform ge asang siga pulapuna whole distance oira ka doni ko asidi relative speed to ke be de so koina khangre ma de kaino total distance to ka ai tar ke platform ka pass tawma matamda platform duga train duga ani do plus toxon ani na so ai gram ni ma ba ko kaino haragadi platform to pass tawma matamda ha ma si theng ma de horaga masigi maning jina platform la thoki ba matam phawgi matam da lorok to ni distance to adu ko adigi the speed of the b is 2 times that of the speed of a habidi speed of the b say 2 times that of the speed of the a habidi the speed of b is 2 times that of the speed of a ko meaning di kaino haraga speed of a is the lere speed say a and sin gumbi a and sin so taragadi speed of b is twice a so yani comment adeki my question then haram adeki the time taken by the b to cross the platform is 1/3 of the time taken by a to cross the platform habidi mana matam chupira me time se kayan pira me hare kanda time mana t oiba matam da abasina 1/3 oine haba b sina 1/3 oine sisu yani ko ma ise the distance for distance the assumption tawro so ya won the number pira magadi assumption taw deni ko distance so sa la ma ma da logi the assume distance kan taw logi to but sida di number pira dra bina ko assume distance so tawro gumse ma bangi da speed and distance to ke bagi video to yin biu ko ma sakta dom playlist ta yaram ni adu da su ya amata ka yang ta ga assume distance to ga ko taw na gi bane adu sida di taw distance to ga ta distance ko na speed is equal to distance divided by time and na distance is speed into time or speed into time this signa st or ni signa 2 by 3 st or ni ko ado distance ke ratio se kya ta distance ke ratio se kya ta ni hara kanda st ani ka na ga 3 by 2 distance ke ratio se 3 by 2 ta ado question se population ko if the sum of the length of a and b say 300 meter oi ta ga what is the difference or in their length ko id so the condition am ka pyramid condition se kai na kanda sum of the this length of a length a is a senior khalasi length of the b is a senior khalasi 500 meter oi platform ki length hai ta platform ki length sina sina kya no sa 300 meter pyramid doi ta ga ai sa train ki asang masiga platform ki asang masiga plus top sana doi ni ba distance of matam doi ta ga plane train ki distance of ba ki khangi ko sigi se ai explain taro ke ya pasala platform se train ama lei train sina platform se land matam da ahamba mana pura lang to kya ga di my fast vision je sida ha ma ne mana ya na ek theng matam se platform se lang chalo theng matam se gi matam se start tor ni aduga karai da lu di ba magi train ji gi mana he thoki ba ta maning thoki ba ko last ai da last screen ai da si se oi da ai mai maning je ne chatri ba di magi distance pa de ne distance kya oi ne ha ga di akhoi na train ji gi asang si ga platform ji ga asang si ga ani je plus tor kani ha di train ga asang si ko ne a ne kala si platform ga asang si na c ne kala di la plus lb se oi de ne samana na lb plus lb se oi de ne ko adi ta ga di magi distance ga sa gi train a gi di ko na train a gi di ko na kari da ani har ka da train a gi di sa gi magi distance kya ta ni st bi ga sa ta ga ne but magi distance mana sida da question da pyramid distance ki matung ina di ko na platform magi length la du ga platform siga plus to floor oido samana na sigi su lb plus 300 oido yai ko yani mo sise hai di meaning di kai no hara kanda nasagi platform siga train siga ani se pass tong na ba matam da changba satmoi na mabani na sakta da distance to adu du ni mana sida hangis so adu tara ga distance ki ratio de koi ka wai ira yare distance ki ratio de koi na smani ira yare la plus 300 ko lb plus 300 ko distance ki ratio sida lai ko sida ki de koi na khangma yare hadi sigi se akoi na equation ama putho ani sida equation ama lai re ko sida equation ama lai re koi na equation ani je algebra tawra putho ke habra ama any formula ama pala putho kada adum sigi angkas de hot pada dum tar kuda mai ai algebra de yam simple lo mo da ai putho ke lb se koi na 500 minus la na puthos sida de silen sin chalas sida sin chalas se koi na 3 by 2 ko la plus 300 so the 500 since the target 800 minus la la adagi akoi na khange madadi kai no hara kanda 1 dadi 3 ga 2 3 ne 2 ne se se lai na 1 dadi mabani se minus tong na ga 1 do tar
1 da adu taradi 3 da kya tarani adu puthoga adum yeng sai na charaga na just cross multiplication tawrsu ai ko haldi 2400 3 la twice la plus 300 adu taradi sidi kya tarani ko sorry or 600,000 600 sorry aduga c minus aduga 5 la ko 5 la 1500 tarani ko adu tarani la to kya tarani 360 adu lb sidi kya tarani ko lb sidi kya tarani 500 to 360 minus taradi 220 kana 140 ko aduga ko mabani se minus tawna badi la minus lb sidi 360 minus 140 di kya tarani 220 ko 220 meter aduna angka se 220 meter ta deni ko mane difference to haibina ko shine kitang sang bai se ni ngasai gi angka se mina uraga di dum 1 minute dum khotpa ngambadi ngambadi ko aduna khanba badi sange equation derive torokpa adu equation ta hanba badi sange so angka se lu badi nate ko adu matam khara changbai wani siguma angka di dum yaro kani ko CAPF tadi haibidi 1 minute tang hot kada ne haiba angka di hango oi ba angka ga ta hango ko di hango oi ba aduna khara hot bam sang ko sec sida lai re lore next question ngi si next question da koina sum of two numbers se 168 ne hai ko sum of two numbers n1 n2 ne hai si 168 ne hai sida ba ha ba aduga ma hai se kaino high shape se 14 ne hai mabani ki high shape se 14 ne hai akoina high shape hai tar ga di common factor hai bani highest common factor hai bani highest common factor hai bani kaino koina 168 sida husik ke hariba number any number ko any number amana divide to ya ga di ma factor ne ko ado any number mana divide to ya factor ne adu 14 sine highest oi hai tar ga di 14 sine ma divide to ya do ne 168 not sorry 168 not 168 is some you can have numbers 14 sine divide to ya do ne highest common factor hai tar ga di nasai gi numbers n1 14 sine divide to ya do ne adu duga prime number ama tarak do ne prime number ama mana divide to tam da tarak do number se prime number ama tarak do samana na 14 n2 da su divide to matam da ma se la ka di prime number ama tarak do meaning di kaino har kan da n1 se koina kamai ibi 14x n2 sina koina 14y ni ibi where x y se co prime prime na ta oina bai dai ani ma adu tare de koina samai sin jan ya re si si loksal laga ko ai di 14x plus 14y ko duga 168 14 just one answer cross x plus y 6168 divided by 14 the target is CD 14 1 14 2 the target x plus y is 12 tar x plus y is 12 times number में अब like 1 11 ले 2 12 2 10 ले 3 9 ले adagi 4 8 ले adagi 5 7 ले adagi 6 6 ले ko shi ko prime I would say 1 ga 11 ga se ko prime wait 1 se 1 se prime number or kano sunate but prime number sunate kano sunate composite number sunate ka naga haina bale but cro prime de oine mabani mo se ko abedi mabani ki factor se highest common factor se 1 oye ba sapana na 6 5 ka 7 ga se so nasai gi x plus y se and value ani se oye ya si mane tadi akoi possibility se kya no 2 katang oye how many such pairs of numbers are possible 2 yare ko degi there are 4 bulbs sisi yam anga jam luba question ni ko sisi khallaga yam khalla mun khallaga di yam laiba koi gi bulb am lay sida bulb se mat bulb am lay ko bulb se on to sida ma jinga do ni ko on to ra dinga do ni ko adaga off to ba ko off to ba ma se off to re on to sida ka do ga har ka da bulb a le bulb a sina kai sang har ka da on to se minute ani to ko minute ai to aduga minute ani le ra matung da minute ani se sala 2 minute after 2 minute sala matung da 1 minute muthabe 1 minute se off to samana na b da su ke da we wazu 3 minute sala ga da wazu 1 minute off to c da su 4 minute sala ga 1 minute off to d da na
5 minutes chalaga mase 1 minute off tawi ma haise question se haise ko aduduga kadoga har kanda cycle se smai sum satna bane ko on tawbasina minute se khara sang nei ko aduduga off tawbasina 1 minute amam khatang oi masigi cycle se replay taw doine hadi on off of tawradi minute ama off tawraga amu on amu tawra pine mai cycle se satna base total time se kya oi total cycle time total cycle time se kya oi ni sigi didi 3 or any 3 minute sigina 4 ko 4 sigina 5 sigina 6 ko adu taragadi magi circle se karam kanda maba moi se amuk sapana rakani hawbase si koi gi kata se stop watch sama le ko stop watch se degi 0 le hawre adu ga mana 2 minute matungda off la ni on se animak se hawbase stop tawbase start tawbase koi gi stop watch se sidagi start tawdone adu condition ma khalase sigi balab sing se on tawba matam se chapana le khalase on ko on se chapana le khalase adu ga minute ani le ga ma di off tawrani minute hom le ga ma off tawrani minute mari le ga ma off tawrani minute manga le ga ma off tawrani 1 minute le na ga am on tawrani adu mai sum circle se chana gi done adu ga circle se repeat se ko habidi masigi circle se mai sum chana gi besena repeat se karam kana tawrakani har ga di koina LCM la rak khangani kai no di moi se hamo halak ba LCM se kai no 3 4 5 6 sigi LCM la rak khangani sigi gi LCM se kaya tani har ga di 60 dai meaning di kai no har ga ngasai gi stop watch tawra kanda 60 suba minute ta ngasai mamang da haugi bedo 60 suba minute phawba ma se masi ki circle se amu halakani ngasai aha ba haugi bedo 60 suba minute ta horakani meaning di kai no har ga di ai khoina ngasai dagi stop watch na pung su hawraga sapa matam sida 60 suba minute tagi ngasai sida haugi bedo adu amu hajalakani meaning di 60 minutes is le kala stop watch gi ko 60 minutes is le kala se adu ge mamang da 1 minute ama le rocha hadi 59 suba minute ai tare 59 suba minute sigi 1 minute sigi mabani mak se off loi oina ne oi rotra oi gani oi ro habadi moi mabani ma se moi mari mak se a su b su c su d su loina mak off lai ne adu tare gani hawrok ma tam da chamana na on dagi hawna moi homework se gyan dai ko habadi balab se off taw ma tam se chamana rak tu se karam kan da no haragadi 59 ga 60 suba minute ka ani gi karak se ne last 1 minute se ne ko off taw chamana rak tu ko aduna ma haise kaino question ta hangami se harak chibu ko a man enter the room and comes out of it as soon as he completed an hour pung ama gi manung da ma se changure adu ga mu thole ha ko ani pung ama di ma changure adu ga thole ha aduna what is the maximum number of time that he may face complete darkness in the room habidi balap ama di dong nga duri ba si manum sida adu ga moi ahum pulak mutu se kaino minute ama ni oi roi minute ama sigi matam se ka tane off lai du pura whole complete 1 minute ama di ma se off lai duri haiba pung ama gi manung sida 1 minute complete oina off lai duri adu tarakati akoina kyara khana mai je mut kani na hangbani man hangi se matam hangbani tiko maximum number hangbani ko yan dai ko maximum number of times that he may face complete darkness in the room haiba kyara mut to sine ba kyara mut pa ya ba ke ai possible oi ba to kyara no sine ba adu tarakati ma 1 minute amadi mut ani khangi adu matam se khangi ba khoi haibadi hawrakpa matam da koina exam tawbi da ngasai gido on se on tawraga haibase aidi kai haini moi mari mak se on dagi hawgi me khoi off dagi di hawgi de ha off le dagi hawgi de condition se kaino har kanda on mabani se 60 minute hawrakpa stop watch na te launa koina stop watch se koina git launa number matam da koi gi on to moi mari mak se on tawe haina hawgi me aduga complete off tawrakpa se moi mari mak complete off tawrakpa se 59 and 60 minute oigi me bata wata bu ai on tawni habigi condition yawbra ne hai hawrakpa matam da on tawni habigi condition yawbra yawde ko ma adi adugi condition da yawdabadina khoi gi condition atopa su hawra su yai habidi si ka tangna tabida koi ai kaino ma yela ki ba ko stage hadi 1 minute ti off le doini na koi hawrakpa matam da ko si dai sa 1 minute ama lepure si dai su 1 minute ama lepure meaning di kaino haraka da koina 0.5 minute ai tare 0.5 minutes su sida su 0.5 minute ka tang lepna raga sida ista complete darkness oi ba yaro complete darkness sida ista si complete darkness ani oi ba yaro yani yaro habidi on tawraga hawrakani habana taba off ta leramaga mabamo yamari bakse off ta minute 0.5 leramaga di lorak pada su minute 0.5 minute off ta leidoi ne ba doi taraga di complete darkness ani rak leiba yaro
yani yar meaning I hiding say kind haragadi minute amadi left to ni minute amadi left to ni na minute ama adi pura full mabadi left to ni na 0.5 take hora na 0.5 ta lotion bi yaru tra sina traga so 0.2 minute khatang mabang na mut ame so na kada 0.8 minute bulak mut ba yaru tra lora pada admaina haidi anirak ti oi ba ya to ri ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯃꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 1 minute ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯕꯠ ꯃꯥꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ maximum number of times ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ 2ꯅꯤ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ 1 ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ 1 minute ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯦꯞꯄꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ 1 minute ꯈꯣꯠꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯊꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ next question sigi next question sidi yamna lai method pudi ani lei amana log panbi amana log pandabi ko log panbida hana tawjarake log with log ko with log akoina khange madadi kaino hara kanda log pan taragadi akoi gi sigi b a square b sida log pan janse ko b ko sisina log ko a square plus plus ta hana irangi ko khangdaba minsi yaw haidi log ke maram da khangdaba hai tare ko smai iram ta log ani mak ta panjan sida sida log panjan hai tare sigi value sida adai tare ga di mara piram ni sigi value sima piram ni hai ni ko given se adai sida log panjan tare ga di log b adum tare tawbadabu akoi si samjan ba dum yai ko haira ga di sar samjan be product ki di akoi na ka dawre akoi na khange ba di ka log x y im se log x plus log y oi pin ko adu na sigi di a square c se kya tabe haira ka log a square plus log c ko sigi na log b le log b se dum tham ko ado se sida so koi na khange madani kaino log x to the power n se kya tai n log x tai ko si formula sing se khangda lu ko formula sing se important oi ko ado tare ga si se sigi di kya tai ni twice log a tai plus log c akoi na khange madani kaino har kanda koi gi angka holakpa matamda akoi gi angka holakpa matamda akoi gi log a gi value log b gi value log c gi value se akoi na magi power hai tare mathak ta le power se si se ko 3y adagi 5z sigi power se di kano form da lakani magi power form hadi mana kano legi form se log log ta ragadi hadi sigi power se log b gi kano log b gi kano 3y 1 by 3y reciprocal ka bana ni sisidi akoi tamaga lakrami ko hadi akoi gi kano da differentiation taw matamda sigi su samana differentiation taw matamda akoi gi magi product se kya tarani 1 by log a gidi kano 1 by twice x natra twice x aduga sigina log cd kya tarani 1 by 5z ko aduga si 2 se kaknagrani aduga 1 by 3y 1 by x plus 1 by 5z to tani kya tare ida yaroba 1 by 3y 1x plus 5z ko si se tare ko si log pan da bida angka je log pan da bida hot pasu lei koi gi k pan chalaga k gi value se hapchalaga khudamai akoina k method si sina kara lai ko log se haitre haragadi akoina si se pambe a b 3y equal to c 5z is equal to k ga mana let hare kalas koi mana hale koi ga hamba equation do to taragadi a di kya tarani twice x equal to k c di kya tarani koina a se mathanda thamam taragadi koina k power to the power 1 by twice x la ojo samarana sidasu b 3y is equal to k is kya tarani b is equal to k 1 by 3y tarani samarana c 5z is equal to k di kya tarani c is equal to k 1 by 5z taro cha adu taragadi asi se koina ngasagi formula do panchalasi karamba formula ngasagi a is equal to b square c do panchalasi a gi formula di koina k 1 by twice x tarani b di 1 by 3y tarani c di k 1 by 5z tarani ko power ani di plus of syllabus dum yare habidi k ngatani sorry c k oda k ngatani na k ngatani na 1 by 3y plus 1 by 5z do taragadi power je manarani haidi 1 by twice x is equal to nga ko cos lesa ama swagam le ko a gi value se jama a by
ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦ B ꯑꯁ ꯚꯦꯂꯨꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯁꯤꯅ B ꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ B A square C ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯀꯣ ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯗꯣ B ꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ B K 3y ꯁꯤꯒꯤ C ꯁꯤꯒꯤ twice ꯀꯣ K twice y ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ twice 3y ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯁꯦ twice A ꯒꯤ twice ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯒꯦ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ A ꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ K ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ A ꯒꯤ twice ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ K ꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ K to the power 2 into kya tari 1 by twice A gidi twice x taadoi ade 2 kakna garani aduga leihodi se kya no ko leihodi se kya no haragadi is equal to K 1 by x plus 1 by 5z habadi 1 by x plus 1 by 5z ko power ani ko tor si dum ta sare ko si sumai tor su yai log pal su yai sumai tor su anyway apamba matam tabo yai ko next question amu yengsi next question is na koi ki sisu algebra ni ko shortcut kari kara kem leite shortcut leiba yari se koi ki point khara koina pyramid na khalase koi ki hadi clock ko ba de war ko ba SSC ki question ni hol pa yaba question ko do adu na shortcut pa yaba wani sigo ma si pure logical oiba question ne ko adu na koi ki 10 place am leire 3 digit number ha am leire this twice the unit place 100 place ka su am pali de tar ge koina 3 digit number se koina sai 3 digit number se numbers akoina x x y z ne haras x y z ko x y z se 3 digit number ne na khalase adu taragadi 10 place se y se kana 10 place y se kaya ga manani is 3 digit 10 place of a 3 digit number is twice 10 place se twice the value of a unit place have ko twice twice adu taragadi is the twice unit place ti kya no z na tra adagi 100 place से x ना क्या था 75% 3 by 4 ni 3 by 4 of क्या unit place z ko biram je si ko ado ma haini is kai no how many such number is possible have ko adi the value of 10 place is this is the value of 100 place is this sila step mun khalaga yenga si ko abadi y is equal to twice z abadi amana x is equal to 3 by 4 z abadi yung ko moising je whole number loin oidoi natra x y z whole number oidaba yade adi integer oigadabne whole number whole number oigadabne abadi integer is not the whole number oigadabne 0 1 2 3 oigadabne adu 0 se x se koi kadabe x se 0 oiba yade se jumda khaw ko x se 0 oigiba tam da kadarani maje 2 digit number oigrani or 1 digit number oigrani x 100 adi 3 digit number di oir x 0 oiba su yade adu taragadi x 0 so oiba su yade adu dum kadaba koigi fraction tabu yadeba aduna fraction tabu yadeba 0 oibu yadeba x can be a fraction and whole number so yadeba oi taragadi z se either z should be is equal to 4 or multiple of 4 oyadabane sum munne khalaga dum yema yai ko multiple of 4 so z se multiple of 4 ogi taragadi kakna grani ko aduga 3 ta hawrani x se 3 ta hawrani adu taragadi x se 3 ta bani khangde adagi 6 ta bani khangde adai tawrani aduna yenga si ko 4 z sina z sina 4 oiba matamda x ni kya tarani x 3 ta doine z sina ko z sina 8 oiba matamda x ni kya tarani x kya tarani z sina 8 oiba z sina 8 oigi tarani 8 24 natro 24 ni tarani x whole number oigi damne sisu yatre condition de sim katane z se aina multiple of 4 ni haraga z se aina 0 lobadi z se 0 log taragadi x kya tarani 0 oirani sisu yade ni tarani si ki condition se katane ba fulfill tawris si makata ba haibidi z sina 12 logi matamda si se sunya yaroi makata aduna only possible case se kaino x is 3 oiba z sina 4 oiba meaning the only possible case how many such number are possible haragadi 1 number duli karino haragadi koina 3 4 and sorry x na 3 arani z na 4 arani aduga y di kya tarani twice z na ko 8 3 8 4 sigi number sila tane yadus yani ko aduna sigo bang ka sidi just logic pure logic ni ko aduna CAPF ke question sida loye
ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ UPSC ꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯍꯟꯗꯛ 2025 ꯗ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯅꯩꯅꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ